Oti I tētahi uri Māori he whakahoutanga o te tākoro ātata Grand Theft Auto, kua whakaurua e ia ngā tohu a Kiwi Bank mētahi a huatanga o te whakangau me te hiika o tēnei whenua ki roto I tana whakahoutanga. Kia whakawhiti atu rā tātou ki te wāhanga e kia nei ko ngā take ngahau me tōna kai whakataki me pere wihongi. Me te aha pere he take rereke tēnei hei ata kōrerotanga mā tātou I tēnei rā e hoa. Tika ngā tau, Scotty, e aro ana ngā take ngahau ki te ao Kēmu. Nā kua horapa whānui te karere o tēnei rauemi ki ngā kokonga o te ipurangi mo te Kēmu Grand Theft Auto. I roto I te Kēmu e āhei ana te kite I ngā tohu noa o te aroa ake. Heoi ko te whakamahinga o ngā tohu kēngi o ao te aroa tērā, te ao wangawanga nui o ngā tohunga hinengaro. Ka ati I kōrero atu au ki tētahi tohunga hinengaro, o tira ki te kaihanga o tēnei rauemi, kia Andre Hema Kani. Grand Theft Auto, he ao hewa hewa. Ina nei he ao te aroa tā ururangi. This is an effort really of this is a product that's been localized. But the interesting thing about this is, of course, that it hasn't been localized by the company itself, but that it has been localized, so it has been New Zealandified by a user. Ko ngā tohu ao te aroa kei roto I te Kēmu, nā tētahi uri o Ngāti Kahungunu me tōna hiahia, kia whaka ao te aroa te Kēmu nei. I walk around the game and have things that I see in real life on the game as well. It was pretty much the whole idea of it was for myself. And so I posted it up to get a few replies in there, see what people thought of it, and got out of control. From the individual's perspective who's created this is of course a great effort. This is what's called user-generated content. So there's somebody who was creative, who embedded local advertising and local marketing examples into a global game. Mō te rorohiko ana he te rauemi nei, kaore anō kia puta hei whakamahinga mā te iwi. Atu I ngā whakatena he mānuka-nuka anō ki ngā hua oroto me ngā hua ka puta. Been like 99% positive, you know. It's, they've been real good, but the general public seem to focus on the picture with the patch too much. That's my opinion. The use of local game pictures has a huge impact because I think what it does do is it makes the game very real because these are things that we can relate to, that gamers can relate to. Mā ngā pakeke ana he te Kēmu nei, e hei ana te whānako o tira te kohuru tangata. Ko ia pū te ao wangawanga, ara te whakawehe ngā ao e rua, te ao Kēmu, me te ao kiko kiko. There are associations that are in the back of their mind, so they've been kind of conditioned to have to display certain behaviors in that brand context, and that's not what we really want to see as a society. Hea wangawanga ki te puta tonu tēnei rauemi ki ngā kai purei I te Kēmu nei. Hei piti atu ki tēnā, Scotty, ko tā Hema Kani, ka ngana tonu ia ki te whakaputa I te rauemi nei a tōna wā. Kia mōhio hoki e toru noai ho ngā rā kua hangaia e ia tēnei pekanga, kua kore hoki e mōhio hea ha ka hua mai a ngā wiki e haere ake nei. Hei tā te poera ka kōrero tahi āia me ana roia, kia kite hea ha pea ngā hua ki te raru ia e te ture. Matawa kōrero anō e whakatau ka aha tēnei rauemi, ka waiho mana no ka puta rānei ki te ao Kēmu hei whātoro mā te tini, Scotty. Kia ora rawatu koe I tēnā pūrongo I tēnā kōrero, pere ngā mihi nui ki a koe.